Kungenzeka aphucwe esokuba umengameli uMnumzane Cyril Ramaphosa wakuleli loMzansi Afrika ngenxa yodaba lwephalaphala. Nganzakwethu angikubingelele ngikwamukelele echanele Maswidi Media Production. Namhlanje sizongena kulolu daba oluzungeza kangaka ey'nkundleni zokuxhumana lwephalaphala. Kungenzeka ukuthi-ke wena uyayibuza ukuthi ngempela yini le ngaka eyenzakalayo eyenza ukuthi-ke abantu banyakaze kangaka. Mhlawumbe wena una-idea, ngicela ukuthi-ke wenze isiqiniseko sokuthi uyalayika futhi uyasubscribe njengoba-ke ngizokuchazela kabanzi ngalo lonke lolu daba nokuthi-ke yini eyenza impilo kaMnumzane Cyril Ramaphosa ibe sengcupheni kangaka ngaleli cala. Umbuzo wokuqala mhlawumbe oyibuza wona ukuthi-ke ngabe kwenzakalani ePhalaphala? Impendulo yakhona-ke ithi-ke ngonyaka ka-2020 ngoFebhuwari ngesikhathi se-COVID-19 kunemali engango-8 million wamaranzi eyebiwa esofeni eplazini likamongameli Cyril Ramaphosa ePhalaphala eLimpopo. Le mali kodwa yayikade ingabekiwe ingamalandi awu-8 million, yayikade-ke ibekwe ngo-580,000 wama-US dollars, ongathi-ke uma ngabe ushintsha ubeke u-8 million wamarandi. Njengoba-ke leli cala likade lenzeke ngoFebhuwari 2020 laze lafika emehlweni omphakathi noma-ke laze laziwa umphakathi emva kwa-2 years. Umphakathi walithola ngoJuni 2022 lalikade-ke lifihliwe umengameli-ke elenza ngendlela yakhe. Laze-ke lavela ngesikhathi wayekade-ke ephethe i-SSA u-Arthur Fraser, noma-ke wayekade-ke ephethe ama-security agada-ke ominister kanye-ke nabanye abasey'khundleni kahulumeni emva kokuthi-ke afake-ke icala ngokusemthethweni elifakela-ke yena uMnumzane Cyril Ramaphosa kanye-ke naloyo ophethe-ke ukuphepha kwakhe uMnumzane Ramaphosa ogama lakhe uWelly Rhoode. Ngesikhathi-ke uMnumzane Arthur elivula-ke leli cala emaphoyiseni, uMnumzane Cyril Ramaphosa wabona ukuthi indaba isifikile emphakathini, wabeke naye segijima iya kwi-media iyochaza ukuthi-ke le mali entshontshiwe kosofa bakhe yayikade-ke yenziwe ngokuthengisa izinkomo zakhe zohlobo lwe-Ankul kumuntu-ke noma kusomabhizinisi wasezweni laseSudan, futhi-ke uthi-ke lolu daba walibika kuma-security akhe. AboMzansi Afrika kwathi uma ngabe bethola lolu daba base-ke bezibuza ukuthi-ke kwenziwa yini ukuthi kube nemali engaka efihlwe kosofa, kodwa-ke le mali ibe ingayona ngisho i-currency yakuleli loMzansi Afrika, kube-ke ibekwa ingamadola, futhi-ke ne-Reserve Bank ingazi ngale mali. U-Arthur-ke okuyena owavula-ke icala elivulela yena umengameli uCyril Ramaphosa uthi-ke leli cala okokuqala nje lathi uma ngabe lenzeka langabikwa emaphoyiseni, kodwa kunalokho uMnumzane Cyril Ramaphosa watshela lo ophethe ama-security amgadayo ukuthi-ke akenze iqembu labantu noma-ke iqembu ley'nsizwa elizokwenza uphenyo ngale mali, liyithole futhi lenze isiqiniseko sokuthi-ke ofakazi bathule du bengayithi vu le ndaba. Kulabo-ke abaqashwa kwaba-ke owayekade eliphoyisa, owe-Crime Intelligence kanye-ke nomunye owumlimi wakuyo leya ndawo, oyisisebenzi nje sakhona laphana eplazini. Yena wanikezwa imali engango-150,000 ukuze angayithi vu le ndaba emphakathini. Ukumboza lolu daba kwafaka phakathi ukuthunjwa kwabantu nokuthi-ke bashawe ngendlela ebuhlungu ukuze kuzophuma le mali kaCyril Ramaphosa. Ngaleso sikhathi-ke amaphoyisa awazi lutho ngalolu daba. uMnumzane Arthur-ke uthi-ke konke lokhu kwakwenziwa uMnumzane Cyril Ramaphosa kuwukwenza izinto ngenkohlakalo kanye-ke nokushushumbisa imali, futhi uthi kwanqabela ukuthi kwenziwe ubulungiswa ngomthetho wakuleli loMzansi Afrika, ukuthi-ke uma ngabe kukhona icala kunabasolwa bethathwe-ke amaphoyisa beyoseshwa noma-ke beyophenywa ngendlela efanele, futhi-ke bephenywa abantu abakufanele ukuthi-ke baphenye abasolwa, hhayi ukuthi kuthathwe abantu nje nomlimi wasendaweni beyoshaya abantu bebaphenye ngemali. Kamuva nje uMnumzane Arthur uphinde waveza ukuthi umengameli wakuleli wathi ufuna ukumnikeza imali engu-50 million wamarandi ukuze alivale leli cala, indaba yakhona nje imbambatheke iphele nya. Kodwa-ke yena wakuchitha lokho, wathi-ke angeke, ufuna-ke ubulungiswa. Kanti-ke limi kanjani cala? Kanti-ke uzokhumbula ukuthi ngo-2022 emva kokuthi leli cala livele emphakathini kwakunephaneli eyayikade-ke iholwa ujaji omkhulu uSandile Ngcobo, iyathola ukuthi uCyril Ramaphosa kungenzeka ukuthi-ke unalo ngempela icala okufanele ukuthi-ke aphendule kulo, kodwa-ke emva kokuthi iPhalamende livote kwabe sekuthiwa-ke cha, alikho lelo cala okumele ukuthi-ke aphendule kulo. Sizokhumbula-ke ngenkathi-ke uNkosazane Dlamini-Zuma evota against iqembu le-ANC. Iqembu le-ANC lalikade lithi alikho lelo cala akumele ukuthi uMnumzane Cyril Ramaphosa avote noma-ke aphendule kulo, kodwa-ke uNkosazane Dlamini-Zuma
okwaba uyena yedwa eqenjini le-ANC ophikisana-ke nalokho, wathi-ke likhona icala kumele ukuthi-ke aliphendule umnumzane Cyril Ramaphosa. Kwase kuthi-ke ngonyaka ka-2024 iqembu le-EFF kanye ne-ATM yaphinde yalibika leli cala enkantolo enkulu i-ConCourt noma-ke inkantolo yomthetho sisekelo. Sekuthi-ke kuyo-ke le nyanga kaMeyi futhi lo nyaka ka-2026 mhla ka-8 yona-ke i-ConCourt isiveza ukuthi cha, iphalamende kumele-ke liyoqala phansi livote kabusha. Indlela ekwavotwa ngayo ekuqaleni yayingalungile, kanti-ke uma uzothi uyabheka njengamanje i-ANC ayisenazo izihlalo eziningi ephalamende njengoba-ke sekubanjiswene ngayo i-GNU. Nosekungenzeka ukuthi-ke kulokhu ngempela umnumzane Cyril Ramaphosa kuzomela ukuthi-ke ayohlala phansi aphendule phambi kwe-inquiry mayelana-ke nalo lolu daba lwasephalaphala. Kuzokwenzakalani uma ngabe umnumzane Cyril Ramaphosa kulokhu kutholakala ukuthi kumele ukuthi-ke ahambe ayophendula ngaleli cala? Kuzomphoqa ukuthi-ke asule esikhundleni sokuba umengameli wakuleli loMzansi Afrika. Yingakho-ke lolu daba luzungeza kangaka ezinkundleni zokuxhumana ngoba kungenzeka ukuthi-ke kube khona i-shift enkulu kwezepolitiki zakuleli loMzansi Afrika. Kanti-ke ohlangothini labo ubugebengu kukhona abasolwa abathathu okubalwa kubona u-Emmanuel David okuthiwa uyena owahlela ukuthi kwenziwe lo bugebengu, kanye-ke no-Frolina Joseph owayekade esebenza khona eplazini. Basecaleni-ke lokungena ngenkani noma-ke lokugqekeza, ukweba kanye-ke nokushushumbisa imali. Umnumzane Cyril Ramaphosa uyaphika uthi usebenzisane nayo yonke imibuzo futhi uthi imali kade-ke itholwe ngokusemthethweni ekuthengisweni kwezinkomo. Ngani zakwethu sigawulwa zibekwe. Ngicela ukuthi lolu daba silibambe khona lapha, hlangana nama-comments nawe evidiyo elandelayo. Ngiyabonga.